Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 wamaganye amahanga akomeje kuruca karumira ku bwicanyi n'ingabo za leta ya Kongo rikomeje gukorera abaturage basivira muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma y'ubwicanyi bushya rero rugizwe n'ingabo za Kongo Kinshasa Fardc, iz'u Burundi, umutwe wa FDLR wazirindura amacanshuro y'abanyamahanga bakoreye abantu benshi mu bice bya Minembwe, Mikenge, Karenge n'ibindi bice byo mu misozi miremire. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye kuwa gatanu yavuze ko ibikorwa bitiyanganirwa by'ubugome bikorerwa inyoko muntu bikorwa mu guceceka guteye ubwoba kandi kudakwiye ko bakora mu rwego rw'ubutabazi. Imiryango irana uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'inzego zifite imbaraga za diplomasi yagaragaje ko ibikorwa byibasira cyane cyane abagore, abana bari mu zabukuru, bigakorwa bigamije kurimbura benshi, ariko ko umuryango mpuzamahanga ukomeza guceceka kandi bigaragara neza ko birenga ku itegeko mpuzamahanga ry'ubutabazi. M23 yagaragaje umuryango mpuzamahanga ko mu buryo bweruye leta ya Kongo ikomeje kurenga ku masezerano y'agahenge yasinye i Doha muri Katari no ku yindi myanzuro y'amahoro yafatiwe Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iriho ryagaragaje ko imyitwarire gacuza na leta ya Kongo Kinshasa ishobora gusubiza inyuma intambwe zatewe zitezeho gufasha igihugu kubona amahoro arambye. Nyamara ariko kandi ngo kumenya neza ibirimo kubera mu gace ka Minembwe n'inkengero zako muri rusange biragoye kuva mu ntangiriro z'icyumweru, kuko ari ugucika ku itumanaho rya telefone ritangwa n'iminara igenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo Fardc, ubundi igafatwa n'abantu batwirwanaho mu gihe imirwano ikomeje kumira nabi. Mu ntangiriro z'iki cyumweru mukuru wa societe civile mu karere ka Minembwe yabwiye ikinyamakuru BBC ko imirwano yo ku cyumweru cyashize hafi y'agace ka Puezero mu misozi ya Fizi yashegesha ingendo zituma ibintu by'ibanze nk'amazutu, imiti n'ibikoresho nkenerwa bigera Minembwe. Mu ntangiriro z'uku kwezi umuvugizi w'ingabo za leta muri Kivu y'Amajyepfo yatangaje intego yo kwisubiza Minembwe santere imaze igihe kigera ku mwaka igenzurwa n'urwanya batwirwaneho bufatanye na M23, mu gihe kuwa gatatu sahita wari umunsi wo gutangira kubahiriza agahenge hagati y'uruhande rwa leta n'abafatanya narwo rwa M23 n'abafatanya narwo, ariko ntabwo ibyubahirijwe. Amakuru bizi yawe na bamwe mu bafite ababo mu gace ka Minembwe aremeza ko imirwano yakomeje, ngo biragoye ariko kwemeza barenze ku gahenge bagatera abandi. Minembwe santere ni akarere kameze nk'akari mu kibaya kari hagati y'imisozi ya Fizi mu burasirazuba. Muri iyo misozi niho hari agace k'ingenzi kazwi nka Puezero k'amasanganzira yerekeza Baraka mu majyepfo, Uvira mu majyaruguru ashyira iburasirazuba. Munsi y'iyi misozi hari umugezi wa Rwiko, hakurya yawo niho hari imidugudu ya Minembwe ituwe n'abaturage benshi gukomeza uburengerazuba werekeza Minembwe santere. Mu burengerazuba bwa Minembwe hariyo umugezi wa Minembwe, hejuru hakaba imisozi irimo Gahwera ifatwa nk'irembo ry'uburengerazuba bwa Minembwe. Sebagabo Mufashe ukuriye societe civile ya Minembwe mu ntangiriro z'icyumweru yabwiye kino kinyamakuru ko ibitero by'indege nto zitajyamo abadereva cyangwa se drones z'ingabo za leta bituruka mu burasirazuba n'iburengerazuba. Ingabo za leta zivuga ko zihanganye n'umutwe wa twirwaneho ufatanye na M23. Mu itangazo ryo kuwa kane nijoro umuvugizi wa M23 yamaganye ibitero by'ubwicanyi ku baturage b'abanyamurenge mu gace ka Minembwe kuri n'ingabo za leta ya Kongo zifatanije n'ingabo zirimo iz'u Burundi. Mbere uruhande rw'ingabo za leta rwahakanye kurasa ku baturage ko ubwo muri iyi mirwano rurasa ku bindiro by'inyeshyamba za twirwaneho. Mu itangazo ryo kuwa gatanu igisirikare cya Kongo cyasohoye itangazo kivuga ko inyeshyamba za M23 zifatanye n'ingabo z'u Rwanda zateye ibirindiro bya Fardc muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru mu gonyura agahenge kasabwe na Ngora. Muri Minembwe santere amakuru agera kuri BBC yemeza ko abaturage batakibasha kubona amazuti ikoresha za moteri z'amashanyarazi, kandi iminara y'itumanaho yo ku misozi ikikije Minembwe nayo ubidakora kubera kubura amazutu ndetse n'ubushake bw'abayigenzura. Bamwe mu bahaye amakuru ikinyamakuru bavuze ko imirwano yo kuwa gatatu no kuwa kane ingabo zirwanira ku butaka za Fardc wazirindura n'ingabo z'u Burundi zavanye mu rwanyi batwirwana na M23 kuri Puezero zikabambutsa umugezi wa Rwiko, bigatuma n'abaturage benshi bari batuye hakurya y'uwo mugezi bahunga berekeza Minembwe santere. Abandi babwiye kino kinyamakuru ko abarwanyi batwirwanaho iri kumwe na M23 bivuga ko bafashwa n'ingabo z'u Rwanda bakiri ku misozi ya Fizi hejuru ya Minembwe no kuri Puezero bakomeza kugerageza kurasa ibitero by'indege za drone. Iki kinyamakuru ngo nticyabashe kugenzura mu buryo bwigenga bivugwa n'impande zombi kuri ayo makuru. Gucika ku itumanaho muri ako gace biri mu bituma bigoye kurushaho kumenya neza no kwemeza irimo kuba muri kano karere karimo imirwano. Mu gihe havuga ibitero by'indege za drone Minembwe santere no mu nkengero zaho, nta makuru yemeza bidasubirwaho imaze kwangirika niba hari n'abamaze kwicwa n'ibyo bitero cyangwa imirwano yo ku butaka hagati ya twirwaneho na Fardc n'abafatanya nabo. Nyere muri Kongo Kinshasa bambwire ko umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Kinshasa Lieutenant Byakaze Mwirambwe kuwa kane yagira uruzinduko rw'ibanga mu Burundi. Amakuru y'uruzinduko rw'umusirikare Bujumbura yatangaje ubwa mbere n'umunyamakuru PR uzwiho gutangaza amakuru y'ibanga y'imbere mu butegetsi bwa Kongo Kinshasa. Amakuru avuga ko Lieutenant Byakaze yajyanwe mu Burundi no gutegura ibitero karabutaka. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ririmo n'ingabo z'u Burundi zigomba kugaba mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu kibaya cya Rusizi. Amakuru avuga ko Kinshasa iteganya kugaba ibitero bikomeye muri kiriya kibaya bikaba mu mugambi wa President Tshisekedi wo kwisubiza ibice bitandukanye leta yambaye n'umutwe wa M23 by'umwihariko umujyi wa Bukavu umaze umwaka mu maboko y'inyeshyamba. Ni umugambi byiteze ko ugomba kunogera hagati ya Lieutenant General Banza na bagenzi be mu ngabo z'u Burundi by'umwihariko umugaba mukuru wazo General Prime niyo ngabo, nk'uko ikinyamakuru bwiza cyo mu Rwanda cyabyanditse. Nararanganije amaso abanyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika
banditswe bakomeje iterana ry'amagambo hagati ya Jenerali Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda na Sekomata Jenerali Kayinda Otafiire minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu wagejeje ku butegetsi perezida Museveni bava gusimburana ku butegetsi kwakorwa hagati ya Museveni n'umuhungu we. Ibinyamakuru bya Uganda bisubiramo ubutumwa bwa Jenerali Muhoozi avuga ko adashaka ko minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Sekomata Kayinda Otafiire amuvanga mu bibazo asanganywe na perezida Museveni kuko igihe cyose perezida yategeka ko Kayinda Otafiire atabwa muri yombi byakorwa nko kuzimya buji. Jenerali Kayinda Otafiire usigaye muri bake bagejeje Museveni ku butegetsi bakiri kumwe mu butegetsi aherutse kuvugira mu karere atorerwamo ko atanga umuhungu wa perezida Museveni witwa Muhoozi Kainerugaba ahubwo atifuza no kumva bavuga ko azaba perezida wa Uganda kuko nta bushobozi bwabyo mubonamo. Mu magambo ya Jenerali Otafiire yumvikana avuga ati sinanga Muhoozi ntacyo dupfa rwose mwubahaga umuhungu wa perezida Museveni ariko sinshyigikiye ko azaba perezida wa Uganda. Uyu musirikare utagivuga yashyize urushyi ku munwa yareruye ati sinzigera nicuza ko nabivuze nawe aho harajya amenya ko ntashyigikiye ko azaba perezida w'iki gihugu kuko Uganda si urugo rwa se Museveni ngo aruraga abana be. Kayinda Otafiire aranazamuka akigira hirya gato akabwira abaturage ati rero reka mbabwire nimwemerera iyo kosa ni mwebwe muzaye ku musaraba genza abona nari kuko nshobora kuzaba narapfuye ariko muramenye nta perezida uri muri Muhoozi. Mu kugaragaza ko nta n'ubwoba bwo guhamya ibyo avuga Jenerali Otafiire yibukije abaturage ko nta kintu na kimwe kibaho atinya kuko kuva mu 1981 arwana mu ntambara yagejeje Museveni ku butegetsi yashize ubwoba ku buryo atari umuntu watinya kuvuga icyo atekereza. Kuwa kane mu butumwa bwa Jenerali Muhoozi ku rugo rwa X yanditse ko adashaka ko Jenerali Muhoozi amuzana mu ntambara na Museveni kuko bizwi neza ko bafitanye ibibazo ariko igihe cyose Museveni yategeka ko Otafiire atabwa muri yombi byahita bikorwa ku kanya. Abashyigikiye umuhungu wa perezida Museveni bagaragaje ko bamushyigikiye ariko Jenerali Otafiire nawe ntiyacecetse yagiye kuri ubwo butumwa yandika akajambo ko kujora umuntu nk'uko wavuga turahinyujije cyangwa se ubwo nawe ngo uravuze ntugasekwe. Mu masaha ya nimugoroba kuwa kane umuhungu wa perezida Museveni yageze bavuga ko umwanya afite umugaba mukuru w'ingabo za Uganda urakomeye cyane ku buryo umuntu uri hejuru yari perezida Museveni gusa ahamya ko nta kaminisitiri kakabaye kanavugana nawe. Ibi nabyo abantu babyuriye babaza niba na nyina Janet Kataya Museveni ari mu yavugaga kuko nawe ari minisitiri w'uburezi na siporo mu butegetsi bwa Museveni. Iri hangana barebera hirengeye baravuga ko rituruka ku gusimburana ku butegetsi gutaha umurongo mu ishyaka NRM cyane ko bigeze ku bw'ubutegetsi Jenerali Muhoozi bamwe mu bakomeye mu ishyaka badatinya Museveni bavugira ku mugaragaro ko batabishyigikiye na gato. Abasesengura ibyerekeye amategeko ya Uganda bavuga ko itegeko nshinga rya Uganda ritemerera Jenerali Muhoozi kuba yagira ibyo avuga muri politiki kubera umwanya afite mu ngabo ariko abamushyigikiye bamaze kumwumvisha ko ari we perezida w'ahazaza h'igihugu cyabo. Mu minsi yashize Jenerali Muhoozi Kainerugaba yari mu iterano ry'amagambo hagati na minisitiri w'itangazamakuru Chris Baryomunsi amubwira ko atazasubira kuba minisitiri ukundi mu gihugu. Bwana Baryomunsi yari yatangaje ko ibivugwa n'uyu musirikare mukuru ku mbuga nkoranyambaga kubisobanura no kubigorora bigoranye kandi ko na perezida Museveni abizi. Aba bagabo barahanganye kugeza ubwo Baryomunsi avuze ko Muhoozi yarezwe nabi ari umusinzi kandi arwaye indwara ituma umuntu akuze imyaka ariko ubwenge bukaguma kuba ari nk'ubw'abana. Anamwibutsa ko abakiga batajya bakangwa n'amagambo kuko ubutegetsi amukangisha se yamuhaye atawumuhaye gutyo gusa yagendeye ku bumenyi asanzwe afite. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikiriye muri Tanzania abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika manzi urukiko muri Tanzania rwakuri inzira ku murima w'ubushinjacyaha bwasabaga ko urubanza ku birego byo kugambanira igihugu bishinjwa umunyapolitike Tundu Lissu ruhezwamo itangazamakuru rutega ko urubanza ruranishwa abanyamakuru bahari bagaha rubanda amakuru. Ikinyamakuru The Chanzo cyanditswe bwana Tundu Lissu perezida w'ishyaka Chadema uburana adafite umwunganizi yagaraguje hagati ubushinjacyaha kuwa kane abatangabuhamya bwazanye bamushinja akabahindura babyenda gusetsa. Ubushinjacyaha muri uru rubanza buvuga ko uru rubanza abantu baruganiraho ku mbuga nkoranyambaga bugasaba ko ruhezwamo abanyamakuru ari ku rukiko rwabyanze. Icyo kinyamakuru cyavuze ko muri uru rubanza bwana Tundu Lissu ari gusesengura abatangabuhamya bazanye ngo bamushinje. Tundu Lissu avuga ko ubushinjacyaha bushaka ko urubanza rwe ruburanwa mu kimeze nk'igihungo abantu bamenye ibera mu gihugu cyabo kimakaje kutagendera kuri demokarasi. Ubushinjacyaha burega Tundu Lissu ko yakoreshaga za mitingi zigamije kubuza abantu kuzitabira amatora ya perezida yabaye mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize ariko mu rukiko baje abapolisi bamushinja icyo bagendeyeho babura itegeko na rimwe bagendeyeho bamufata. Ikinyamakuru cyavuze ko mu rubanza ubushinjacyaha bwazanye abatangabuhamya b'abapolisi bato bageraho bakananirwa gusoma inyandiko mvugo zabo kuko ziri mu Cyongereza kuko batabasha kugisoma. Uregwa ari we Tundu Lissu akibaza ko umuntu wazanye kumushinja atanabasha gusoma inyandiko yikoreye amushinja. Undi mutangabuhamya wagaragujwe hagati mu rukiko na bwana Tundu Lissu n'uvuga ko nawe asanzwe ari umwambaro w'ishyaka Chadema ishyaka Tundu Lissu akuriye uvuga ko azi neza ariko byagendaga yakanguriraga abayoboke yo kuzadubya amatora. Uyu mutangabuhamya yaguye no kugaragaza niba ari umurwanashyaka wa Chadema cyangwa se aruherejwe na polisi kuneka ibiri mu ishyaka kuko abarwanashyaka b'iri shyaka bagira ibibaranga ariko we ntiyari azi ko binabaho. Tundu Lissu abwira urukiko ko adakwiye gutwara umwanya warwo kuko bigaragara ko bamukoresha batamuhaye amakuru yose ku kazi bamuhaye. Hanyuma umuyobozi wa diviziyo ya kabiri y'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Jenerali Major Paul Muhoozi yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itakabaye icumbikira abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi ibihugu byombi bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Jenerali Major Muhoozi wari uyoboye itsinda ry'abasirikari ba Uganda bari mu Rwanda yatangiye ubutumwa mu kigo cya komisiyo y'igihugu gishinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe bose ari abasirikare kiri Mutobo mu karere ka Musanze kuwa kane. Urugendo rw'abasirikare ba Uganda Mutobo rwari rugomeje kumenya no gusobanukirwa gahunda n'ibikorwa bifasha gusubiza mu buzima busanzwe
hasanzwe abahoze mu mutwe yitwaje intwaro irimo FDLR nabo mu miryango yabo baturutse muri Kongo Kinshasa. Ati Kongo nayo yasabye kujya muri Afurika y'Iburasirazuba nyuma yo kwinjiramo. Ntabwo dukwiye kugira abagizi ba nabi muri Kongo, ntabwo u Rwanda rwagira umwanzi uvuye Uganda, nta mwanzi wa Uganda wava mu Rwanda, ariko rero turashaka na Kongo ntikagira abanzi batera Uganda batera u Rwanda. Jean Major Muhoozi yishimiye urwanya ba FDLR bafatiye mu cyo gutaha mu Rwanda, agaragaza ko benshi muri bagifite imbaraga zo kwifatanya n'abandi banyarwanda mu kubaka igihugu. Ati igihugu ntabwo kibakwa n'umuntu umwe, cyubakwa n'abantu bose. Nanjye rero nkaba nshima Perezida Kagame kuba ashoboye kuyobora u Rwanda, namwe rero mukamugeza igihe mukamenya ukuri mugasubira mu rugo mu kwakira umwaka ushize. Ikigo gishinzwe demobilisation mu Rwanda cyagaragaje ko 2021 cyashubije mu buzima busanzwe abantu 1062 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro, ariko kandi ubuhamya bugaragaza ko ari benshi bakiri mu mashyamba ya Kongo, cyane cyane abo muri FDLR. Muri Afurika mambwire ko umwe mugore uvuga ko yafashwe mu mashusho ya video mu ibanga no mu Rusiya, Fardc ubwo ari mu ruzinduko muri Ghana, yavuze ko byavuganye n'uwakoze akanasakaza izo video. Uwo mugore umwirondoro wahishwe mu rwego rwo kurinda umutekano we, aganira n'ikinyamakuru BBC, yavuze ko yanze cyane umugabo wategetse bagana bemeje ko ari umurusiya. Imbuga nkoranyambaga ziriho amashusho y'abagore benshi bavuga ko baryamanye n'uwo mugabo ndetse bagafatwa amajwi n'amashusho mu ibanga muri Ghana no muri Kenya. Minisitiri w'itumanaho muri Ghana Samuel George avuga ko iperereza ryakozwe n'inzego z'umutekano ryagaragaje ko Vladislav yafashe amashusho y'ibikorwa by'ibanga ari kumwe n'abo bagore kandi akinjiza amafaranga ku mbuga za interinete. Abategetsi muri Ghana babwiye iki kinyamakuru ko abagore bahohotewe bamaze gutanga ibirego ku mugaragaro mu rwego rushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga ndetse na polisi ishinzwe iperereza ku byaha. Minisitiri w'uburinganire abana n'imibereho myiza Agnes Namomorati yavuze ko ibiro bye birimo gutanga ubufasha bwo mu mutwe ku bahohotewe bagaragaje ko aribo bahohotewe. Amakuru atandukanye yemeje ko atari abagore bose bajyanwe n'ukekwaho icyaha muri hoteli yari acumbitswemo, hari n'abandi banze burundu gushukwa n'uwo mu Rusiya nka Juliet bahindura izina uvuye n'iki gitangazamakuru BBC. Ati yarankurikiranye n'igihe maze kumuhakanira, ndibuka ko ari umunsi namuhakaniye kujyana nawe imbere y'abana banjye bato. Juliet abwiye kino kinyamakuru ko yahagaritswe n'uwo mugabo yashatse kumujyana muri hoteli ubwo ari imbere y'iduka rinini iyakara muri Ghana, wari yajyanye n'abana be gutembera. Ati yarampagaritse arambwira ngo ndi mwiza, mbere nabanje gutekereza ko ari ishimwe gusa, cyane cyane ko n'abana banjye ari beza, ariko yabisubiyemo yongeyeho ko yashakaga ko tumenyana nyuma tukazakorana n'ubukwe ibintu biramutse bigenze neza. Juliet yavuze ko uyu mugabo w'umurusiya yamukurikiye kugeza ageze imodoka zihagarara kugira ngo ajyane abana be ahandi hantu. Ati yansabye ko tujyana kugira ngo menye aho atuye, ntabwo nari nshishikajwe nabyo. Muri video ngufi nyinshi yakize kuri internet amagambo yatangije ikiganiro cye na yangaya witwa nde uri mwiza ngwino tujyane. Ayo magambo arangije Juliet akomeza kwanga avuga ko yatangiye kumukora batabimwemereye. Ati narakaye kandi nari ndambiwe kuba yaransabye kumukurikira kuri hoteli igihe nari kumwe n'abana banjye, ako kanya ahita nkora ku rutugu hafi kunkurura ubwo nari ndimo kwinjira muri tagisi. Juliet avugana n'ikinyamakuru BBC yavuze ko Vladislav atacitse intege kugeza ubwo yazamuye ijwi rye hejuru cyane afashe umwe bana we kwinjira muri tagisi. Ati abana barimo bandeba ubwo yakomezaga kumfata ku rutugu ndetse na telefone yanjye yaguye hasi icyo gihe imbere y'abana banjye. Ubwo yabazwaga uburyo yakiriye inkuru ko amafoto na video by'abandi bagore bisangijwe kuri internet, Juliet yavuze ko yahoye cyane. Minisitiri w'itumanaho muri Ghana yaburiye abantu ko batagomba gukwirakwiza amavideo n'amashusho y'abahohotewe, avuga ko iki gikorwa ari cyagenwe n'amategeko agenga umutekano w'ikoranabuhanga muri icyo gihugu. Juliet yavuze ko ahangayikishijwe n'ibyabaye. Ati numva iyo mbonye mu mafoto anyibutsa icyo kintu cyabaye, byari kuba ari njyewe iyo nza kumukurikira uwo munsi. Asaba abaturage kureka gushinyagura no gutesha agaciro abahohotewe. Bivuga ko Vladislav yahinduye amajwi y'ibanga kugira ngo ahuze n'ibyo akeneye mu bijyanye no kwinjiza amafaranga kuri internet. Juliet yizera ko cyari cyagenwe n'amategeko. Ati video nabonye zarahinduwe, ntabwo zirekana neza ibiganiro yagiranye n'abagore bose, inyinshi muri zo zakozwe ku buryo byagaragaye ko abahohotewe bose bamukurikiye nyuma yo guhura nawe, niko avuga. Juliet yifuza ko baguye mu mutego w'uwo mu Rusiya bakwiye gufashwa gusekwa. Ati buri wese akora amakosa, turi abantu, iki si cyo gihe cyo gushinyagurira mushiki wacu. Nashoboraga kwihanganira isoni iyo nza kuba ndi muri ayo mashusho, ariko undi muntu ashobora kutayihanganira. Mu by'ukuri bamwe bahohotewe bafite ibitekerezo byo kwiyahura. Nizeye ko guverinoma yacu ishobora kumugeza imbere y'ubutabera. Uburusiya ntibutanga abaturage babwo mu bindi bihugu kugira ngo bakurikiranwe mu mategeko. Minisitiri w'itumanaho wa Ghana Samuel George yemeje ibi nyuma y'inama yagiranye n'amazere w'Urusiya muri Ghana Sergei Bernikov. Mu kiganiro n'abanyamakuru giherutse, Samuel George yavuze ko polisi ifatanije n'inzego zishinzwe umutekano w'ikoranabuhanga bazayikiriza ikibazo Interpol kugira ngo itange impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi aho ari hose hatari mu Burusiya mu gihe abonetse. Yagaragaje ko Vladislav ashobora gushinjwa n'ubwo yaba atari mu rukiko. Juliet yagize ati uyu mugabo yagiranye ibiganiro n'abagore kandi abafata amajwi batabyemeye. Icyo ni ikibazo gikomeye, guverinoma ikwiye kugira icyo ibikoraho. Yifuza ko bahohotewe bahabwa umwanya wa mbere mu guhabwa ubuvuzi n'umujyanama ku by'imitekerereze. Ati aba bagore bakeneye kwitabwaho no kuvurwa muri iki gihe. Abantu bazabacira urubanza babaseke, ariko bakwiye kureba ishusho rusange, ibi nabyo bizashira. Itegeko rya Ghana ry'umutekano w'ikoranabuhanga ribuza gufata no gukwirakwiza amashusho y'abantu ku giti cyabo nta ruhushya rw'aba yarimo. Abantu hamwe n'iki cyabo bashobora gufunga imyaka 25 bitewe n'uburemere bw'icyaha nk'uko biteganywa n'iryo tegeko. Reka njye muri Afurika y'Epfo, polisi y'icyo gihugu yateye
muri yombi umusore muto wahoze ari perezida wa Zimbabwe nyakwigendera Robert Mugabe akekwaho icyaha cyo kugerageza kwica umuntu nyuma y'uko bavuze ko habayeho kurasa mu nyamakuru mu gace kazwi cyane k'i Johannesburg. Minembwe w'imyaka 28 yafashwe nyuma y'uko umugabo w'imyaka 23 bivuga ko yakoraga isuku mu busitani arashwe agakomereka. Polisi yavuze ko mu isaka ryakorewe mu nzu yereye ahitwa Hyde Park aho Mugabe yari acumbitse habonetse amasasu ariko ntiyabonetse imbunda. Mu yandi makuru umuvugizi wa polisi Byakaze yatangaje ko undi mugabo umwe wafashwe bikaba bikekwa ko yafatanije na Mugabe mu gihe abashinzwe iperereza bakomeje akazi kabo nk'uko itangazo rya polisi ribivuga. Abo bombi biteganyije ko bazitaba urukiko mu gihe cya vuba. Mugabe niwe muhungu muto wa Robert Mugabe ku mugore wa kabiri Grace Mugabe. Robert Mugabe yapfuye 2019 yategetse Zimbabwe imyaka 37 nyuma yatirwa kuva ku butegetsi afite imyaka 93 hari 2017. Undi mugabo yatewe muri yombi hamwe na Mugabe mu gihe abakora iperereza bakomeje akazi kabo nk'uko byavuzwe n'umuvugizi wa polisi Colonel Makatsu. Itangazo rya polisi ryavuze ko bombi biteze kugeza mu rukiko vuba. Polisi ntiratangaza ku mugaragaro ko Mugabe ari umwe wafashwe ariko abanyamakuru bari bahari aho byabereye bamubonye yambitswe amapingu kandi itangazamakuru ryo muri Afurika y'Epfo ryamuvuze cyane nk'umwe mu bafashwe. Umuvugizi wa polisi yongeye ko umuntu wakomeretse ari mu bitaro kandi ko ameze nabi cyane nyuma yo kuraswa isasu rimwe. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye hanze y'iyo nyubako umuvugizi wa polisi yavuze ko bakekwa bombi batarababwira aho imbunda iherereye ndetse ko ntacyo bari babwira polisi kijyanye n'iyo mbunda. Mu mahanga mubwire ko umujyi wo mu Buyapani wakiriye impano yo kuwufasha gusana ibikorwa remezo byabo by'amazi bishaje uhabwira 21 bya zahabu. Izo bari za zahabu z'agaciro ka $3.6 z'amadolari ni miliyoni zirenga 5 z'amanyarwanda zatanzwe mu gukingo k'umwaka ushize n'umugiraneza wahisemo kudatangazwa amazina nk'uko kandi byatangajwe na Hideyuki Yokoyama umukuru w'umujyi wa Osaka. Osaka ituwemo n'abantu hafi 3,000,000 naho umujyi wa gatatu munini mu Buyapani. Gusa kimwe n'indi mijyi myinshi mu Buyapani impombo z'amazi n'uburyo gukusanya amazi y'imyanda y'uyu mujyi zirashaje. Ikibazo gikomeje guteza inkeke abawutuye. Uyu mujyi ukomeje guhura n'ibibazo byo guturika kw'impombo z'amazi zo munsi y'imihanda. Avuga kuri iriya mpano Yokoyama yabwiye ibinyamakuru ati ikibazo cy'impombo zishaje kirasaba ubushobozi bunini cyane ntacyo navuga rero gushima. Uwo mugiraneza utazi kugeza ubuso bwa mbere yitanze kuko yigeze guha uyu mujyi amayeni 500,000 hafi $5,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda yo gufasha gusana ibikorwa remezo by'amazi nk'uko uriya mutegetsi abivuga. Uyu mujyi wizeje gukoresha neza iyo mpano ya zahabu y'agaciro gakomeye wahaye mu gusana impombo z'amazi zirimo kwangirika muri uyu mujyi. Ibinyamakuru mw'icyo gihugu byavuze ko hejuru ya 20% by'impombo z'amazi mu Buyapani zarangije imyaka 40 ziba zikenewe gukora. Ariko kandi perezida ry'itsinda ry'umuryango w'abibumbye ryasanze ko ibimenyetso by'ubwicanyi ndengakamere bwakozwe mu igotwa n'ifatwa n'umujyi wa El Fasher muri Sudani byerekeza kuri jenoside. Mu mpera z'ukwezi kwakira k'umwaka ushize umutwe witwara gisirikare RSF wafashe El Fasher umujyi mu karere ka Darfur ku burengerazuba nyuma yo kugota amezi 18 cyabaye kimwe mu bice by'ubugome bwinshi cyane mu ntambara yo muri Sudani imaze imyaka hafi 3 ndetse byateje umujinya henshi ku isi. Aha niho hafi cyane Loni igeze kuko yatangaza ko jenoside irimo gukorwa n'abarwanyi ba RSF muri Darfur muri iyi ntambara. RSF ntacyo yatangaje kuri raporo ariko mbere yakanye ibyishinjwa nk'ibyo. Mbabwire kandi ko Andrew Mountbatten Windsor murumuna w'umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu yarekuwe mu gihe iperereza rikomeje ririmo gutabwa muri yombi akekwaho imyitwarire mibi ku kazi ka rubanda. Mu gitondo cyo kuwa kane polisi mu gace ka Muzivari yavuze ko yataye muri yombi umugabo uri mu kigero cy'imyaka 60 i Norfolk kandi kurimo no gusaka mu rugo i Berkshire ndetse ni Norfolk. Umwami Charles wa gatatu yavuze ko amategeko agomba gukurikizwa mu gihe yavugaga ku ifatwa rya Andrew yakomeje guhakana avuga ko nta kibi yakoze. Mbere polisi yari yavuze ko irimo gukora iperereza kuri Andrew ku birego bijyanye n'imikoranire Jeffrey Epstein wapfuyeho hamwe n'icyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina kandi kurimo gusuzuma ibirego by'uko yasangije amakuru y'ibanga. Itumanaho hagati y'abo bombi ryagaragaye mu gice cy'amadosiye yashyizwe ahagaragara na leta ya Amerika. Mu itangazo rivugurura ryo kuwa kane nimugoroba polisi ya Muzivari yemeje ko umugabo yarekuwe mu gihe gikorwa iperereza yongera ko ibikorwa byo gusaka icumbi ry'i Norfolk yabagamo byarangiye. Mabwire kandi ko Perezida Leta Zunze Amerika Donald Trump yavuze ko isi izamenya mu minsi wenda 10 iri imbere niba Amerika izagera ku masezerano na Iran cyangwa se igakora igikorwa cya gisirikare. Mu ijambo yavugiye Washington DC mu nama ya mbere urwego rwitwa Board of Peace cyangwa se inteko y'amahoro ugenekereje mu Kinyarwanda, Trump yavuze ku biganiro Repubulika ya Kisilamu ya Iran ati tugomba kugera ku masezerano afite ireme bitabaye ibyo ibintu bibe bibi. Mu minsi yavuga ngaho ishize Amerika yarunze mu burasirazuba bwo hagati mu gihe hanatangajwe ko intambwe yatewe mu biganiro mu Busuwisi hagati y'intumwa za Amerika n'iza Iran. Abadepite bo mu ishyaka ry'Abademokarate hamwe na bamwe bo mu ishyaka ry'Abarepublikani riri ku butegetsi bagaragaje ko badashyigikiye ko igikorwa icyo cyose cya gisirikare muri Iran bitabanje gutangirwa uruhushya n'inteko ishinga amategeko. Mu ijambo rya Trump yavuze ko intumwa zihariye za Amerika arizo Steve Witkoff na Jared Kushner uyu akaba ari umukwe wa Trump uzagiranye inama nziza cyane na Iran. Mu myaka yashize byagaragaye ko bitoroshye kugira na Iran amasezerano afite ireme bitabaye ibyo ibintu bibe bibi. Kuwa gatatu Caroline Levitt umunyamabanga ushinzwe itangazamakuru bya Perezida wa Amerika yaburiye ko Iran yabiciye ubwenge cyane igiranye amasezerano na Amerika yongera ko Trump agifite icyizere cyo
kugera ku gisubizo kinyuze mu za diplomasi kuri gahunda ya nucleaire ya Iran. Amafoto y'icyogajuru yanagaragaje ko Iran yongereye imbaraga ibigo byabo bya gisirikare, ndetse umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yatangaje ubutumwa ku mbuga za internet akanga ingabo za Amerika. Bumwe mu butumwa bwa Khamenei bugira buti: Perezida wa Amerika akomeza avuga ko Amerika yohereje ubwato bw'intambara bwerekeza kuri Iran. Birumvikana ubwato bw'intambara ni igikoresho gikaze cyane cya gisirikare, ariko gikaze cyane kurusha ubwato bw'intambara ni intwari ishobora kohereza ubwo bwato bw'intambara mu ndiba y'inyanja.